ai kulai kerpang ru ya chairman melailat yang aban keren hagani ke step ban ai kulai ru ya kinang kitkam jong ke parti NPP jongi nadu ke blok sayong ringkat bat ke primary unit hamtam ru ya kini ke area rangsken hangne ai kulai kerpang ru ya ki parlok jonga ki bedon sini sedin ki bangan nemla banjer kerteng lut hamtam ru ya ki MDC ki bedon ringkat bat ngi hagani ke por kerpang yau MLA jongi badeng samlin ubala long sansnem bat uban sesimti biang ya kene ke kam ke khat lai trek baun salong biang unong yalam jengi kumu MLA jong ke sok yong constituency kongin ai kiting kapti ke bajam na ke benda jongi ai kulai kerpang ru ya isar Preston Tensong ibala long u Riudan Burom jong kene ke jela ke jongi nganut banong balong ru udi putih chief minister jong kene ke state ke jongi bat ubala long ru wei ne ke nong yalam uba mengikum ke state ni nyau Burom i bat khamtam wat hakane ke rikasi be i jongi bat sabar jong ke state ke jongi ru kitip ya ke kerteng ke jongi bat ya ke Burom ke jongi tiga ai ke bangakwa ban keren hagani ke step kelong ban ai kulai kerpang ru ipi ki pat ba ki balaya don hagani ke madan nganam keren jerong ngan keren tang kindiat ki point bat kita ki point ki bangakwa ban keren hagani ke step lese ke banganga yu i hagani ki sni bat kita yau ki bala lekno sedin jongi ya kini ki wei ki parti ki bayale presya bat ke parti ke jongi kumala keren unong keren sekmat lese nganam keren su ngaru ngadai wei naiki parlok ki bampat sem la krisyan ya baden samlen house nem ar hajar khatra ki parlok ba i ki badon na kini kisinong rangsken ngamlong nang wei su ipi ngilaya dai si parlok hakini ki arpus nem ki bala lekno henrai kwa banong ipi lese dang don ki parlok kiba prisya ia badeng samlin hadu kene ke kinta bat kene ke minit ke baminta tenak daw na kaliang jongang ngesngawan ong ipi lada pidon he ki ying ki sam ki jongpi lada pidon he ki no ki jaka kiba pipiyo sngaw ye kene ke jing sawa ngakot lang ipi ha kene ke kinta ba piru pin aino ya gekti ke mon gekti ke diang ba pin ai ke jing krisyan ya badeng samlin balai ngong kumta namar kiba bun ki jaka kiba ngangalawan hakane ke konsensi parok kawei kiba bun ki parlok na keseng kongres kiba yu prisya yu badeng samlin hakane ki sansnem kiba lalekno nganut ban pentik na yepi komba prapau persen ei kiladon hagati jong badeng samlin nakita kadaw ngamdon kijing arsatin ngadon kijing et kebaskem babadeng samlin ke khalai trek lada pilek kumno ru unyo bet ya ke jingjob kabadon Burom nak nak daw ngisngaw benang ipi wan nam pen ya ke donut ke jongpi da perkat arsin da kelatiak da keladem lada kerong hang ne ke kabadon Burom bat kini kinong yalam jongi yangi hapsua ban keren ye ke meeting iju hikai ngi ban keren ye ke tin ke badon akor bat ke badon Burom henry ke bas ngausi ngekwa ban ong pi ba imat ke parti UDP nadu presiden bareng ba bat ki wei kinong yalam ke hikmat kim don ye ke taka akor bat ke Burom ngasngaw ban ong lada ki don ye ke taka akor ke Burom ki don ye ke disiplin balai baukan basar jong di UDP kat yo deputy chief minister jingi ong wan sayong ngin pensiang da kamunapiak hato kadai kumta hato bisngaw ya habi kita ngasngaw ban ong hang deng UI bakane ke parti la ke seng dulum kam don ye ke akor bat ke Burom kejat penriu kasih jongi kilong sua ki man sua ki ong Burom ye ki bahalor Burom ye kita ki bela isua ya ke singiu benai Burom ye ki nang sensyar
Henry kini ke parlok baik ngong ipi imat don ke jing sneng na du na yin habala telot na rempai syaban ru laklei ki kinten ki bak tamat yong ki wei hatola da kita kinong yelam jong ke UDP mangingin keren kumta kisngau kumno ngang ngasngau ban ong kum ye kini kinong yelam ki bayang na keserulum menda kadai ke sngi ye ki bagi ki kandidat jong ki bangin penkut no wala di kila depan fai kini menisyan ru ngin ong sngu bahaban widrono kadai nem kena kena kedau ngang ngasngau ban ong hakane ke step ko ki parlok baik ki ong yu badeng samlin udai breu bomnang ban keren pareng yang ong ucip minister jengi udai ucip minister badan buram ubam nang ban keren kasi dengan yu iya kikentin ke bawah badeng samlin Ukraine po assembly Ukraine dagay Ukraine dah kasi kena kata tahu kumno uang bam nang ban keren pareng handai ke balingo yau kandidat jong ke UDP bawang bau dai master degree handai ke bapla ke PPE kat master degree tang ban ken jing ken ya i jing ken kelas 1 ro 4 la natarai PPE nang bagi social media ki bau keli ya pi ki pai ba ki ba syong kan ni wong ngua ban keli ya pi ya ke ke jing keli ko ki pai ba R plus R long kat no ma pi ki pai ba pi dai ki ba startมาพิพิการบากิได้กิบาแชมพังวัดกินน้องเร็บจงีกิบอมติดยาวอ้าวบิรุกิอองลองสาวฮันไรกิบาสงาวซีอุตอมาสตาร์ดีกรีอุอองลองซันแต่กุมยาวตางินโนบันพาอาสัมบลีkatakan day ke jinjak buram ya ke konstituensi jongi lada kum yau ne kandidat ngin pa assembly tenaga kata ko ki parlok baik ki badan hang ne ngidai ban husiar ba ya kini ki pena klik ki badan na ke UDP henry ke bang skel tenat baro ki parlok ki badan na ke soyong ban ki badan syabar ke konstituensi kila inya ban sengap ya kini ke kubur jong ginong yelam jong ki UDP tenaga kata kum ki parlok ki badan hang ne tongin long ki breu ki basian bat ngin long ru ki breu ki bajam nut nang ban pa yau tau nang yelam jengi assembly ngidan kam yau breu badan buram ngidan kam yau breu uba e yau kop siliang usam siliang ngidan kam yau breu uba pet yau duk usuk jong ke konsensi hi parok away nang kadau hakane ke step ngasngawan kot ki ko ki parlok pa ik on the village pai ning ne tongin lek pai de ki jing kan day ka ba penhun ya ka men sim ke jengi angin wan ra ya ke jingjop ke badan buram ya badeng samlin bat ke jingjop ke jong badeng samlin kam de ke jingjop jong umar wei handai ke de ke jingjop jong ngabat jong pi ke de ke jingjop jong pup siliang san siliang ke de ke jingjop jong baduk bat usuk handai suwa bang insyong kwa ban ong pi nakine ke hindre ngot ki kandidat menta ki lek ki babon ki jaka ban khot ban wer ban pa ya kene ke samla ka badon hang ne po so yong handai ngang kwa ban ong badeng samlin ta ko ong I love you ba samlin nak ka daw ngasngaw ban ong ipi ki pai ba so yong parok menta ki ong ni e yo badeng samlin ni e ya ka parti UDP ni e ya ki nong yelam ki badon buram jongi ki jong konrad ki sangma bolong chief minister ba isar peston nak ka daw ong ipi ngimdon ke jing artin ngidon ke jing kermen ke baskem baka jing i ke jongi yo badeng samlin kan sapau hakikat lai terik bat kita ke parlok jongi ke ba persya yang iru hadin ke kat lai terik kin saong nga i yo badeng samlin nak daw hakini kisngi bat ki por ki ba menta ke kwa ba dia tu ye pi haki jaka ki ba ngilek menen ngekwa bani tu ipi ki don ki parlok na ka UDP ki badan kroi yang kita ke parti ngaya syang dangu boleh nak kerku terpang ipi wei ki badan ni unda re unda sumar unda pelaj ni jingpang di sitom bahkan ada pilih pai ni ke deng gini ki kenta ba kisngi ke bada stang dia apa boleh un ayu ya ke met ke bat ke cakrat ai ke kot ko boleh sibun ko boleh sia jangu